Ibihe byiza, reka ngusuze kandi nongere kukwifuriza amahoro y'Imana. Nguhaye ikaze kuri uyu muyoboro wacu. Turi ku munsi w'itariki ya 7 ukwezi ni Nyakanga cyangwa ukwezi kwa 7 umwaka ni 2025. Ngiye guhaye ikaze uri kumva kuri micro, nitwa Peter. Nguhaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi tugiye kubimburira mu ngingo z'ingenzi mu buryo uburi buze kuba bukurikira. Raporo y'ikigo cy'ubushakashatsi ku icungamutungo n'amahoro izwi nka Global Peace Index GPI yashyize u Rwanda ku mwanya wa 2 muri Afrika y'Iburasirazuba mu bihugu bitekanye, ruba urwa 15 mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Turabyinjiramo mu kanya ku buryo ubu rambuye. Ndongera kukubwira kandi ko nko twanabigusezeranije ko turi kugukurikiranira ibijyanye n'isubizwa mu nkiko rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa Nyakanga, ni ku munsi w'ejo nibwo biteganyijwe ko uyu umudamu Madame Ingabire Victoire Umuhoza azagaragara mu rukiko rw'ibanze rwo ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali, aho azababurana ku bijyanye n'ifungwa n'ifungurwa rya agateganyo. Reka kandi nze kukwerekeza hanze y'igihugu cy'u Rwanda nkubwire ko intambara yahumuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yahumuye ku buryo buri hejuru rwose. Turabihera ku ihuriro rya AFC M23 riri guteguza ko rishobora kongera guhangana n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo bitewe n'ibikorwa byazo by'ubushotoranyi. Saho gusa byagarukiye, turaza no kukwerekeza Kinshasa naho byashyushye. Perezida w'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, atitaye kuba muca intege, yahise ategeka ko mu burasirazuba bw'iki gihugu hoherezwa abasirikare ibihumbi bigera kuri 60 byose kugira ngo bajye kwambura ihuriro AFC M23 ibice byose rigenzura kugeza kuri uyu munsi. Turaza kuva muri icyo gihugu tujye n'ahandi, ndabisoreza ku ruhando mpuzamahanga. Mu isi nta kindi kiri kuvugwa uretse ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump agiye kwakira abakuru b'ibihugu 5 byo ku mugabane wa Afrika hagamijwe kuganira ku mahirwe y'ubucuruzi ngo ari kuboneka kuri uyu mugabane. Ngiyewe waguhaye ikaze, nitwa Peter. Reka nitse gato nsome ku mazi, hanyuma ubundi nze tubyanzikire kubiri kuvugwa, tubihereye mu Rwanda tujya mu karere, hanyuma twerekeza n'ahandi hatandukanye mu isi. Raporo y'ubushakashatsi ku icungamutungo n'amahoro izwi nka Global Peace Index GPI yashyize u Rwanda ku mwanya wa 2 muri Afrika y'Iburasirazuba mu bihugu bitekanye, ruba urwa 15 mu bihugu byo muri uyu mugabane wa Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ni raporo ya 19 yakorewe ku bihugu 163 harebwa ku ngingo zirenga 24, ariko zose zishingira ku bijyanye n'uko abaturage babyo batekanye. Ni ibihugu byihariye 99 n'ibice 7% by'abarenga miliyari 8 batuye isi. Muri Afrika y'Iburasirazuba, u Rwanda rwakurikiye igihugu cya Tanzania ya mbere mu karere, ikaba iya 12 ku rwego rwa Afrika yose muri rusange munsi y'ubutayu bwa Sahara. Narwo rukurikirwa n'igihugu cya Uganda, yabaye iya 22 mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uganda yakurikiwe na Kenya, yabaye iya 33 mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kenya ikurikirwa na Sudani y'Epfo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ya nyuma, kubera ako iki gihugu murabizi ko nta mutekano ukirimo rwose, cyabaye icya nyuma muri iyi raporo. Mu bihugu 44 byo muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara byagenzuwe, ibirwa bya Maurice nibyo biza ku mwanya wa mbere mu bihugu bitekanye kurusha ibindi. Repubulika Demokarasi ya Kongo ikaba ku mwanya wa nyuma. Mu bihugu 33 byo mu burengerazuba n'ibyo hagati mu Burayi, Iceland niyo itekanye kurusha
ibindi mu gihe Ubufaransa ari bwo bwa nyuma. Mu bihugu 11 byo muri Amerika y'Amajyepfo, Argentine niyo iza imbere mu bihugu bitekanye, mu gihe Colombia ariyo ya nyuma. Mu gihe muri Amerika yo hagati n'iy'Amajyaruguru hagenzuwe ibihugu 14, Canada ihiga ibindi kaza ku mwanya w'imbere rwose, mu gihe Haiti yaje ku mwanya w'inyuma. Murabizi ko hariyo ibisare byo muri kiriya gihugu bikomeje kuzimagiza igihugu. Amahoro yarabuze muri Haiti nk'uko mu makuru atandukanye tugenda tubagezaho. Natwe abigarukaho muri Aziya y'Amajyepfo hagenzuwe ibihugu 7, Bhutani ibimburira ibindi mu bihugu bitekanye, mu gihe Afghanistan ariyo idatekanye muri ako gace ugereranyije n'ibindi bihugu, bikaba arizwa mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika y'Amajyaruguru. Hasuzumwe ibihugu 20, hagaragazwa ko igihugu cy'ubwiza ntagereranwa, igihugu cya Katari ari iyo iza imbere mu bihugu bitekanye. Sudani yaje ku mwanya w'inyuma. Mu gice cy'Iburayi bw'iburasirazuba na Aziya yo hagati, Bulgaria niyo yagaragajwe ko itekanye, mu gihe Uburusiya aricyo gihugu kidatekanye. Mu karere ka Asie Pacifique hagenzuwe ibihugu 19, Nouvelle-Zélande ihiga ibindi nk'igihugu gitekanye, mu gihe Myanmar ariyo yaje ku mwanya wa nyuma. Iceland nicyo gihugu gitekanye ku isi yose muri rusange. Uyu mwanya kiwihariye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2008. Ibindi bihugu bitekanye ku isi birimo Irlande, Autriche, Nouvelle-Zélande n'Ubusuwisi. Uburusiya nicyo gihugu kidatekanye ku isi. Ukraine bamaze igihe bahanganye mu ntambara ikabugwa mu ntege. Ibyo bihugu bigakurikirwa na Sudani yo muri Afurika hano hakurya, ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo yo hirya ahangaha rwose mu mbibi z'u Rwanda na Yemen. Uburayi bwo hagati n'ubw'iburasirazuba niko karere gatekanye mu isi, igice gifite ibihugu 8 muri 10 bitekanye ku isi. Uburasirazuba bwo hagati na Afurika y'Amajyaruguru nibyo bice bidatekanye ku isi. Global Peace Index igaragaza ko mu isi ibihugu 59 biri mu ntambara cyangwa amakimbirane, umubare munini cyane ugereranyije nuko byari bimeze inyuma y'intambara y'isi ya kabiri. Ibihugu 78 byishanditse mu makimbirane arenga imbibi zabyo. Mu bihugu 163 byagenzuwe, 94 byagaragaye ko umutekano wabyo wazahaye, mu gihe ibindi 63 byagaragaje impinduka nziza. Umutekano ni imwe mu nkingi u Rwanda rwitayeho cyane. Ubushakashatsi ku miyoborere bw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu kwezi k'Ugushyingo bwagaragazaga ko inkingi y'umutekano n'ituze ry'abaturage ariyo yaje kwisonga mu byishimiwe n'abaturage muri uwo mwaka, aho ifite amanota agera kuri 93.82% kw'ijana. Igihugu cy'u Rwanda nacyo rero kibarirwa mu bihugu mu isi bitekanye, niba ariko twavuga mu magambo make. Reka mpindura ingingo nkubwire ko umugabo w'imyaka 39 usanzwe ari umuyobozi w'umudugudu yatawe muri yombi akekwaho gukubita umugore w'imyaka 38 akamukomeretsa ku jisho. Byabereye mu mudugudu wa Mpoga, akagari ka Kamanu, umurenge wa Nyakabuye, akarere ka Rusizi, ku itariki 5 z'ukwezi kwa Nyakanga. Ni mu cyumweru gishize saa 8 z'ijoro nibwo abanyerondo bumvise uyu mugabo ari kurwana n'umugore we bajya gutabara. Bahageze basanga umugore yakomeretse ku jisho. Bamubajije avuga ko umugabo we yamukubiseho telefone. Umugore yahise ajya ku bitaro bya Mibirizi. Umugabo yikingirana mu nzu, bukeye arakinguzwa
bya gufungirwa kuri sitasiyo y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwa Nyakabuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabuye Kimonyo Kamari yabwiye itangazamakuru ko bikimenyekana uyu mugabo bamuhagaritse by'agateganyo ku buyobozi bw'umudugudu anatabwa muri yombi. Atafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakabuye. Umuyobozi uvugwaho ubusinzi bukabije, gukubita umugore kugeza ubwo amwangisha ijisho, gusesagura umutungo w'urugo no kurara mu gasozi, nta ndangagaciro afite zo kuyobora abaturage. Inshingano z'ubuyobozi bw'umudugudu zahawe ushinzwe umutekano mu mudugudu, mu gihe ubuyobozi bw'umurenge butegereje inama y'abaturage yo kubibamenyesha no kubahumuriza. Gitifu Kimonyo yavuze ko nta myitwarire mibi bari basanzwe bazi kuri uyu buyobozi, ko ahubwo ibi bikimara kuba ariko umugore yagaragaje ko batari babanye neza. Yasabye ba mudugudu kwirinda ingeso mbi z'ubusinzi, abibutsa ko bakwiye kubera urugero rwiza abo bayobora mu midugudu yabo. Reka kandi impindure indi ngingo mu gihugu cy'u Rwanda. Tukiri ahangaha ubwire ko twerekeje mu butabera, noneho ku itariki y'umunani z'ukwezi kwa Nyakanga nibwo umunyepolitike biteganyijwe ko Madame Victoire Ingabire Umuhoza azagaragara mu rukiko rw'ibanze rwo mu karere ka Kicukiro hariya mu Kagarama, aho azaba aburana ku ifungwa n'ifungurwa rya agateganyo. Biteganyijwe ko uru rubanza ku ifungwa n'ifungurwa rya Madame Ingabire Victoire Umuhoza uzatangira saa 4 za mu gitondo ku munsi wo ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa Kamena n'ukwezi kushize. Nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Hari nyuma y'uko urukiko rukuru rwasabye ko hakorwaho iperereza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda mu gihugu cy'u Rwanda. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko rwafunze Madame Ingabire Victoire Umuhoza rubisabwe n'ubushinjacyaha mu gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru mu rubanza rurekwamo abarimo Sibomana na bagenzi be kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Iki cyemezo cyo gukurikirana Madame Ingabire Victoire Umuhoza cyafashwe nyuma y'aho urukiko rutanyuzwe n'ibisobanuro Madame Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ku ruhare avugwaho mu mahugurwa yahawe abahoze ari abanyamuryango b'ishyaka ritaremerwa n'amategeko rye ryitwa Darfu Murinzi, ubwo yari yatumijwe muri uru rubanza ngo agire icyo abisobanuraho. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko aya mahugurwa yari ajyanye no guhirika ubutegetsi binyuze mu bukangurambaga bwo kwangisha abaturage ubuyobozi. Ingabire yari yabwiye urukiko ko abaregwa muri uru rubanza bahoze ari abayoboke b'ishyaka rwose rya Darfu Murinzi, uretse umunyamakuru Nsengimana Theoneste washinze umuyoboro wa YouTube witwa Umubavu. Yavuze ariko ko amahugurwa abaregwa gukoreramo ibyo byaha atari yateguwe na Darfu Murinzi ndetse ko we atari ayazi. Nyuma yo kumva ibisobanuro byatanzwe na Madame Ingabire Victoire Umuhoza, urukiko rwasanze ibyo bisobanuro bidahagije kandi muri dosiye y'uru rubanza harimo ibimenyetso bimushinja ku buryo bugaragara. Duhitamo rero ko agomba kwinjizwa nawe muri uru rubanza agakurikiranirwa hamwe n'abandi muri uru rubanza. Reka njye nitse gatoya hanyuma ngaruke twerekeza hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Turabihera mu karere k'ibiyaga bigari, twerekeze no kubiri kuvugwa hirya no hino mu isi. Ihuriro AFC 23 ryateguje ko rishobora kongera guhangana n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bitewe n'ibikorwa by'izo ngabo by'ubushotoranyi. Umuvugizi w'iri huriro yitwa Lawrence Kanyuka ku itariki ya 6 z'uku kwezi kwa Nyakanga ni muri weekend dushoje yatangaje ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje kohereza ingabo n'ibikoresho impande zose. Lawrence Kanyuka yavuze ko ingabo za Repubulika
Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zikomeje kurasa mu bice bituwe cyane, yibutsa ko ibyo bigize ibyaha byibasira inyoko muntu, ndetse twe twanahamya ko ari ibyaha by'intambara. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zikomeje ibi bikorwa mu gihe leta y'iki gihugu na AFC M23 biri mu myiteguro yo gusubira mu biganiro by'amahoro bibera mu gihugu cya Qatar byatangiye mu kwezi kwa Werurwe. Umuvugizi wa AFC M23 yagaragaje ko ibi bikorwa ari igitutsi icyeruye kuri ibiganiro, nyamara byakabaye bihabwa agaciro kuko ari byo bikemura impamvu muzi z'amakimbirane yo muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yasobanuye kandi ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yanze kubahiriza ibyo yemeye bigamije kurema icyizere hagati y'impande zombi, mu gihe AFC M23 yo yubahirije ibyo yasabwaga. Bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko AFC M23 ishaka gukemura ikibazo ifitanye na leta y'Kinshasa binyuze mu biganiro bya politiki, ariko ko iri huriro rifite uburenganzira bwo kurinda abasivile n'ibirindiro byabo mu gihe cy'ubushotoranyi. Nk'iki yagize ati, mu gihe cy'ubushotoranyi bwa gisirikare nk'ubu bugize icyaha buhungabanya bitaziguye inzirakarengane z'abaturage, dufite uburenganzira bwo kubarinda no kurinda ibirindiro byacu. Imirwano ya AFC M23 n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yaracogoye kuva ibiganiro by'amahoro byatangira muri iki gihe mu gihugu cya Qatar. Muri Mata iri huriro ryakuye abarwanyi baryo mu mujyi wa Walikale no mu nkengero zawo mu rwego rwo kugaragaza ubushake bwo gukemura aya makimbirane ari muri iki gihugu. AFC M23 yasabye leta y'Kinshasa gufungura abantu bagera kuri 700 barimo abanyamuryango bayo ndetse n'abakekwaho gukorana nayo mu rwego rwo kugaragaza ubushake bwo gukemura aya makimbirane, ariko yo ntiyabyubahirije. Imirwano ikunze kuba nyuma y'aho ibiganiro bya Qatar bitangiye ni iya AFC M23 n'ihuriro Wazalendo rishyigikiwe na leta y'Kinshasa ritumva ko leta ikwiye kuganira nabo ryita abanzi. Ngayo nguko ni kumuvugizi wa AFC M23 abivuga. Si ibyo gusa, nkiri muri iki gihugu Kinshasa ho rero urugamba rwahumuye, Perezida yarubiye. Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Fachi Beto yategetse ko mu burasirazuba bw'iki gihugu hoherezwa abasirikari ibihumbi bigera kuri 60 byose kugira ngo bajye kwambura AFC M23 bice byose igenzura. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano Kinshasa asobanura ko abasirikare bafite intwaro ziremereye bazakorana n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko abashinzwe umutekano babyemeza, ni ubwa mbere umukuru w'igihugu ategetse ko ku nshuro imwe hoherezwa abasirikare bangana batya kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 ubwo M23 ya mbere yasenyukaga. Gusa ariko ngo ni icyemezo gikwiye ngo kuko leta ikeneye kwisubiza ubutaka bwose yambuwe na AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. AFC M23 yamenye ko leta y'Kinshasa iri kwitegura intambara, igaragaza ko ari igikorwa cy'ubushotoranyi kitazabasha kwihanganirwa gitesha agaciro ibiganiro by'amahoro bihuriza impande zombi i Doha mu gihugu cya Qatar. Iri huriro ryamenyesheje leta y'Kinshasa ko mu gihe cy'ubushotoranyi nk'ubu abarwanyi baryo AFC M23 bafite uburenganzira bwo kurinda abaturage ndetse n'ibirindiro byabo. Umunyamabanga mukuru wa M23 uyu yitwa Benjamin Mbonimpa yagize ati, ikintu kimwe kigaragara, Kinshasa ishaka intambara kandi izayishoza, mureke turebe. AFC izirwanaho icyaba cyose. Umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga aherutse gutangaza ko iri huriro rigenzura ubutaka bufite ubuso bwa kilometero kare zigera ku bihumbi 34 butuye abaturage bagera kuri miliyoni 11 zose.
bivuze ko abagiye guterwa nyine n'abatuye kuri ubwo butaka bungana butyo n'abaturage bangana batyo. Reka mve muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo aho bari mu ntambara, nigire mu gihugu cya Uganda aho barimo biyamamaza. Perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni wari kuvuga ko yahisemo kongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu kubera kwanga gutenguha abaturage babimusabye rwose. Ni ingingo Museveni Yoweri Kaguta yagarutseho ku munsi wo ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa Nyakanga, ni mu cyumweru gishize twashoje, nyuma yo kwemezwa n'ishyaka rya National Resistance Movement NRM nk'uzarihagararira mu matora y'umukuru w'igihugu. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko yasabwe kongera kwiyamamaza n'abanya-Uganda babarirwa muri za miliyoni, yanga kubatenguha rwose. Ati nitabye kugira ngo nsubize miliyoni z'abanya-Uganda bantegetse binyuze mu ntero ya wiva ku muyoboro mugari utanga amashanyarazi, ashaka kuvuga ubutegetsi. Yakomeje avuga ko hari impamvu nyinshi zatumye abanya-Uganda bamusaba kuguma ku butegetsi, zirimo kuvugurura imikorere ya NRM no gukomeza iterambere rya Uganda. Ati niteguye gutanga umusanzu wanjye mu myaka 5 iri imbere nka president ndetse na chairman wa NRM. Amatora yo muri Uganda ateganyijwe mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha n'ukwezi mu Kinyarwanda twita Mutarama 2026. Kugeza ubu Museveni niwe uhabwa amahirwe yo kongera kwegukana amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda. Biteganyijwe ko azahatana n'abarimo Robert Kyagulanyi wamenyekanye cyane mu muziki wa Uganda nka Bobi Wine. Uyu nguyu yarazwi cyane nka perezida w'amageto yo muri iki gihugu cya Uganda. Museveni yagiye ku butegetsi mu mwaka w'1986 nyuma yo gutsinda urugamba rwahiritse ubutegetsi bw'uwari perezida icyo gihe Milton Obote. Iki kiganiro ni munyemerere tugisoreze ku ruhando mpuzamahanga. Bwire ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump turi i Washington DC wagiye kwakira abakuru b'ibihugu 5 bya Afrika hagamijwe kuganira ku mahirwe y'ubucuruzi ari kuboneka kuri uyu umugabane. Abo bakuru b'ibihugu barimo Blisi Oligi Nkwema wa Gabo, Umaro Sisoko Imbalo wa Guinea Bissau na Joseph Boakai wa Liberia. Hari kandi Perezida Muhammadu Uldu Gaswani wa Mauritania na Basilu Diomaye Faye wa Senegal. Uyu ni umusore rwose uherutse gutsinda amatora mu gihugu cya Senegal. Ubwo ruzinduko rwabo bakuru b'ibihugu 5 ruteganyijwe ngo hagati y'itariki ya 9 n'itariki ya 11 z'ukwezi kwa Nyakanga uku turimo. Ni ubwa mbere Perezida Donald J. Trump azaba yakiriye abayobozi ba Afrika benshi icyarimwe. Perezida Donald J. Trump abona ko Afrika ifite amahirwe menshi mu by'ubucuruzi ashobora kungukira impande zombi, akaba ashaka ko habanza kuganirwa kuri iyo mikoranire, ari nayo mpamvu y'uwo muhuro. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byanditse ko ubuyobozi bwa Donald J. Trump bukorera i Washington DC muri White House bwagabanyije cyane inkunga Amerika yahaga Afrika, bivuga ko ayo mafaranga adakoreshwa neza. Ibyo byatumye uyu muyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Donald J. Trump n'ubutegetsi bwe bwose bashyira imbaraga mu bucuruzi n'ishoramari n'uyu mugabane ku buryo bwungura impande zombi. Mu cyumweru gishize umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga, uyu ni bwana Marco Rubio, yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri muri gahunda yo guhagarika inkunga zishingiye ku bugiraneza yatangaga mu ngeri zinyuranye, ahubwo igashyira imbere imikoranire n'ibihugu bigaragaza ubushobozi n'ubushake bwo kwifasha. Muri Gicurasi uyu mwaka umudiplomate ushinzwe umubano wa Amerika na Afrika Ambasaderi Troy Fitrell yavuze ko muri gahunda nshya y'imikoranire na Afrika igihugu cye kigiye kujya gisuzuma abadiplomate bacyo kuri uyu mugabane hashingiwe ku masezerano mu by'ubucuruzi bashoboye kugirana n'ibihugu arimo.
nyemerera nge ngushimire we twabanye muri iki kiganiro cyo kuri uyu munsi, nkwifurize kugubwa neza, wagize neza kuduhitamo mu biganiro byose dukomeza kukugezaho n'ibindi biri imbere turi bukugezeho. Turaza gukomeza kugaruka ku ngingo ziraba zigezweho muri ako kanya, ziraba zivugwa hirya no hino mu isi, duhera mu Rwanda tukajya mu karere tukambuka twerekeza ku ruhando mpuzamahanga. Uyu muyoboro wacu witwa Ijwi TV, nge nitwa Peter, ninjye kugezaho ibiganiro byo kuri uyu muyoboro wacu. Reka nkwifuriza amahoro n'amahirwe rero, ciao ciao, bye. Kefa Advert Producer, gukorera advertisement, kwamamaza bivuga kuri business yawe na documentaire zabiza ubuhamya bwawe cyangwa ku cyari cyo cyose ushaka gukoreraho mwijwi ryiza ry'umwimerere bya kinyamwuga. Nyandikira kuri WhatsApp cyangwa umpamagare kuri nimero zikurikira 0782 82 89 24 78. Advertise with me professionally.